Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi klip na mom kanalu, evo nas u novoj epizodi Sampa na Skill Areni. I danas ćemo vjerovatno da idemo zone. Idemo da kupimo Deagle, da uzmemo M-ku, tu sam ja ubacio neke skinove za Deagle, to je za većinu oružja. Idemo opet kupi. Kancira uzmemo. Znači danas su ceo dan nagrade, u 9 sati je bio Money Up plus Respect Up, sad u 11 je bio Gold Up, u 3 sata će da bude dele 3 VIP-a 4 i 3 VIP-a 5, čini mi se. Pišemo kroz pozdrav Mina Minče, Paja Gajić, Veljko Šematović, Mihajlo Pečinović, Amar Dip, Jack Richard, Miloš Ivanov, pozdrav Stefana Rimskog, Filip Vlaščić, pozdrav Miloš Avramovski, idemo sad LV zona, tamo je LCN. Sad ja na pro, lakše će da bude, mislim. Vjerovatno nisu mnogo tu, ja sam ponao i M-ku. Rešen je on verovatno. Da je tamo iza gun shopa. Morao sam za čas da prekinem snimanje. Idem opet koristiti drogu.
vjerojatno na kolibu. Tri opet. Ajde bre! Sad ću ja to lepo da slikam, uopšte nije bio PG na Gepek sam pozadnji bio. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, bacite like, share, subscribe i nije bio nešto dugačak. Biće bolje drugi put. Veliki pozdrav za sve vas.